Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya tuial thei phur lir thei ne tu pol panhi ten kon puile sairang in kar kong chiaw wanga tuial thei phur anchol san chunak tu ka po chunjom ni se anti Kolasip District Land Owners Association Troy to the Suan Forest Department nena tu in mulona kara Kolasip District mi puite din mun aranglama chinfelvat atulanti Sarkar lai puichon high level committee ten Rampu ma in than pe rola nei tro ron asia one nation one election chu apom When Khan Jammu and Kashmir Assembly in than thokana tan vote hak ani Mizoram Oil Tankers Drivers Association Modale Petroleum Entrepreneurs and Transporters Union of Mizoram Petum 10 kon pure sarang in kar kong chiaw wanga twel thei phul theding mek chu chunsom zel ni se anti a pol ni shoi tu te hen min khan vairang te joint meeting an ya National Highways thumporuk kon pure sarang in kar kong pui che twel thei phul thete ta na che sol no khopa acheta wanga oil tanker te an tlantir ngam lova kong siam that na thok tu ten oil tanker te tlan ngam khopa an siam that ma chu tan lo zel ni se anti a oil tanker tlan ngam tura siam that ani huna oil tanker zong te tlan chunjom le chau turani anti kong siam that mek din mun chu tun kar je top ni hian amhuna en hole ni se anti a vaireng te police check gate atanga kan correspondent thudon danin nimin khan leng pui airport a thlone na man tur tuial thei phur trip ni parliament tanga lo lu chuan vaireng te check gate paltanga hei bak hi nimin le voina tuial thei phur lir thei lo lut omlovani heti la hin Mizoram Truck Owners Association le Mizoram Truck Drivers Association Shruai tu te nen anlo chai ho to angim PWD Minister po vanlan chon voin khan National Highway number por kon puile khamrang in kar kong chia chu amuna tlo in malak na kalmek en fia kong siam turam ma chopte official hemika no lir the ezong te asoi puya hengba ka hian kon pui kori bulle setron RTP peng bula NHIDCL kong siam wanga harsna thlengte en fi ngal bok PWD Minister hi Deputy Speaker Pulal from Kimna Toy Omani puwalan na chuan National Highway number poruk chu Mizoram chakla na kong pui poi motak ania wangin kong chiate manro na ang pot khoma theitop chwa boy pui ani thu soya PWD ho tu chu malak na te uluk taka vilreng tura cha in kong chin anghong mi pui ta chu kong pui tha nei tura sarkar malak na te thlop ta tur na soma kong chiate aranglama thom that thoi tu mani thu soin kong siam la thom that na tho ani chung hian har sanat tok pal anom po in ganza vai ta na chatura ni ti shia lo shithem ram turin na cha ani hemna thurel bozui National Highway number puru khamrang le konpuin kar kong chia te chakazoka sem thatani theina li thei tang khang mek te chu voina swatir vek mam tura malak ngalani ap naktuka tengin ni thum chung lir thei ang chi ma tlan tang ti lovin ngor le zola kong siam na thoni se ti ani bokani hemi tan hen PWD lamin tuna an man mek te ba ka kong siam na man ruale thoku tam zo ka ngai to bel ngala hemi nuwa har sana omani chon ro man thar siam le ni se ti ani heng ba ka hen kong siam na na poimo lung chang le POL te an thleng zung thei dan tur te lir thei ve vak te omzane zo ka boy pui dan tur te po soi hawani a NSID selen kol kong pui har sana thleng te chu atulang te bozi thua tura hriati ni se ti ani bok Mizoram sarkar bana kai policy nen kal kop turin Mizoram tharchwa bu hu ma sarkarin support price pedona abultan nan kumina kolasib le mami district ka kalpui phot turani Voin Khan Chief Minister Pulal Doma Hovin Mizoram State Government Paddy and Rice Procurement Committee the Chief Minister Office Antru Khoma Mizorama bu ching tu ten lok ve tok taka an bu hu man thal thei dan turangai to a an lo zir chen to na be chanin ro manan siama bu hum le dan tur kim chang hi nak tu ka holding scheme honna puan ani ang hemi teng ration card war nei tu ten hena subsidy re thar kumin October tha changa Mizoram puma kalpui tan ani tur thu Sibla Minister Pubilal Chanjova chon soya sarkar in kad vartana subsidy cheng somni panga pek thin chu thar October atangin cheng soma pek tan atuma Mizoram puma kad var hotan bu fai khulman cheng som thumani to donani October thatang vekhian retailer te loman po kezi khata duli ni thin chu cheng khade duli ti san ani to ang Kolasip District Land Owners Association Truai to the Suan Forest Department na thuin molona kara Kolasip District mi puita din hunarang lama sin felwata tulan ti a hemiti hoting tura nornan kong pui dan cha antum ti an soi voin khan Kolasip press kapa chanchumumi te komin Kolasip District Land Owners Association Truai to the Suan kumthum malama tangim ram in chun awanga boina le harsatna ano to thule Mizoram sarkar po voing mazat an dor nuwa tun thlenga
an harsana chin felsak anani lo wangin an thilngiat nor nan tun tha ni somni panga jing daru ka tangin tiamchin omlovin RTP farm se thona national highway number parukle national highway thum paruk sil chale Aizawl in kar kong pui dan cha an tum thuan puang land owners association shroidu da thil phut zinga ramne tuni na sarkarin chingfel se ti te Reverend Reserve Forest RRF notification 1965 to 3 aniro se ti te kong pui thuli project ilotin niro se ti le kumthum sung mala thelova an kho kina sarkarin su ro se ti te ani land owners association shroidu soidanin kum sani somni pat khan gawati high court on RRF notification 1965 chu man tlak lo le omzani to lo mishing chena mun in the 11 khat to hei hi forest department chon pomlovin courtin azir chianna he RRF notification hi dan diglowa puanani ti im tinun ne tumin an beya tun na environmental NGO te punin Supreme Court an zol ko le chu Mizoram sarkar point kumin jun thavel khan thopin he RRF notification hi stay and deal zui tani anti land owners shuai du de suan tundin huna vaireng tere sarang in karat cheng mi puide chu RRF awangin an himlova an chena in huan le ram ti an no cheibol te chu forest department in athu sak me kan anti reserve forest cheng te chu dan nova omle no chu the reng an ni ti soin state sarkar chon kolosip district mi puide din mun ranglama chin felwat atulani anti bok land owners association shroidu te chuan kumsan somni atangin 4 lane atana ramlak tura wangin sarkarin ram ne tu te ram chu khoi theilovin a kho kir saknya tar langin chungko tamjokin Aizawl nan an man an huan thlai te enko zui thelova sarkarin a siama wangin an mang tak zet to ni nan soibok chanchubumi ten komna hian land owners association shroidu te hi JC chairman pu James Vanal ringa vice chairman pumal somthanga secretary pulal implonga kolni le shroidu thanam takten an ho ani Finance Minister Nirmala Sitharaman NPS Vatsalya Pension Scheme Narendra Modi 3.0 sarkar unit budget masabera puan vena atang zar churam chum hundang torul champhaya po man ani champhaya hian comprehensive venglai middle school man ni in venglai middle school principal purwal khum mar chona kai shoya nabar DDM champhai hlama chhoni chuan NPS Vatsalya pension scheme chungchang soin NPS Vatsalya hian nu le pa te chu pension account na sum da in an fa te hmalam hun tan sum khol khom theina siam sakdona compounding thil ti thena mangin hun rei tak chunga hausakna ne thena na puidon thu te NPS Vatsalya hian contribution and investment ti the sang ape ani ati Rampum huwa pa swasthai seva campaign ne America wen khan Indian Institute of Mass Communication IMC Northeastern Regional Campus Aizawl fai turin tiamna sei rolani he hunain IMC Regional Director Professor N Susil Singh Hovin faina be pui thak tura thutiam swastha place sei rolani swastha place in tiamna hin IMC zirlai ne thoktu te antel ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puanani sarkar puichon high level committee ten rampuma in than pui rolani tura rotna siam one nation one election chu apom voin khan New Delhi hemi chungchang hi chanchabu mi te ma Union Information and Broadcasting Minister Asuni Vaisno chon soin President Louis Ramnath Kovina kai shoya high level committee din chuan hunrei tak chungai tu in akai hnoi mi sang te an koma heng zing an political party le mi thiam te po ronan ni ati one nation one election hi thon nia ni turani atho khatna hian Lok Sabha le Assembly in than rol nei ni anga local body election panchayat le municipality te chu ni za chunga nele tur ani ang sarkar le puchon ni zakal te chung khan Manipur a remna omthina turin kongsang sangin hmala Union Home Ministry atanga thun danin Central Reserve Police Force CRPF Battalion ni le Central Police Force Company za ni chuang Manipur a hin dalon ni Union Home Minister Amit Shah hovin Manipur ven himdin mun hi en horeng ni in atulangin malak zelani heba kai sarkar le puchon India le Myanmar in kara zalen taken kalpo thena Free Movement Regime FMR po ati topa Cabinet Committee on Security chuan ramrihung apom to bok ani voin khan chamen Kashmir Assembly in than thokhana tan vote thakani district pasari hom sunga in thanin ni in she thechina taidar thum thleng khan vote za somnga point par panga atla zing dar se tangin vote thak tan ni in assembly bill somni palia in than vote se ni tuntum hi article zathum somseri pai ni nuwa Jammu and Kashmir Assembly in than nele masak ber ani Chanchinthar chherti topna na tlang pui tuyal thei phurlir thei ne tu pol pani ten kon puile sarang in kar kong chia wanga tuyal thei phur an chol san chu naktu ka po chun zom ni se anti Kolosip District Land Owners Association through the chuan Forest Department na twin muluna kara Kolosip District mi puite din mun aranglama chin felvat atulanti
Sarkar le puichon high level committee ten rampu ma in than pei rola ne tura rodna siam one nation one election apom voin khan jamin Kashmir assembly in than thok khatna tan vote thak ani chu de zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani